Apa iya ko nampurang maka dia berra, iya ko menasi maka dia warra, dari kata warra, iya ko nampurang maka dia berra, dari kata birrul walidain. Makanya ko tahu mapak boti nampuro tu warra ko menri borana pak, maka dia mamagi-magi na tumani lo tomaton birrul walidain. Aku kan itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pada Pak. Ini tuh niat anak munri deh gaga, maki buat sabit masalah salamanan. Namo al-katiris, soalnya maka dato ini katiris salah, nampai pau salah memen. Iya, enggak dari. Suwalas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana mana? Cuma ini deh dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Ya tersalah ini mako emang mau lu kata lo igato, magi na batalo kapak dia gak majeko. Iya di, tayo mo tapos kay lampu kagak batalo ka majeko di kagak to. Di kagak Pak. Ya kung kabatalo ka majeko na labirang itu rojo nang polo, labirang polo nang majeko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lampu. Iya. Yomi di lampu tamako pa talon ro palampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw malam leko malam sinagat talo ko pialina na pala lampu pak bagi itu tawa ko tawa na pak bagi dua na. Kak ni tay matu ni gini dua na wicang itu lampu kandaw. Lisu, maginang kalisu, bawal lisu, anas sulapa, rukun iman. 5 sulapa, rukun Islam. Itu ampai lisu, masulapa 5, rukun Islam, masulapa 6, rukun iman. Ang katulisu masulapa apa ustaz? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifat na yung rumala. Yung pwede, paripantin. Napagato duy. Padahal talo itu katalisa na uli na salatan na ulawun na. Ito tawi bicara na pagkaukan na tekaan. Syariat, hakikat, ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa. Talo ampor rosan. Ang katotaw makot, urapa sungko na maloy bida na makanja da sino majasa tapi majakala na taw amporong na sana. Yung komito pa, yung anam ito situngan na maanan. Siko niro si Jan nila.